Nimin Tlai Khan Chief Minister Pulal do Omachuan Abangla Mizoram to Alozin Mek Pu Manohar Lal Qatar Union Minister Puwar Housing and Urban Affairs su Akoma Puwar Lama Mizoram Masona tu Thiltele Tenzol Peace City Chungchang te Asoi Pui Nimin May ni Somni Pakua Sang ni Somni Puruk Khan Agriculture Minister Pu PC Vanarwa Tatsuan National Conference on Agriculture for Kharif Campaign New Delhi Anaya Thu Asoi Nimin Khan Positive Women Network of Mizoram PWNM Chuan HIVH Wanga Boral Te Shuat Ring Hun International H Candlelight Memorial Service Su Mission Veng Thang Kokshan Golden Jubilee Hall an Manga Minister Pilarin Pui Health and Family Welfare Department Chuan Khwalen ni in Hun aman Pui CCN Clear tu te chibai vek mune jelal mon puya kani a voin hi tomir tha me ni somthum ani a chanchin thari lo ngai tha ang u Nimin Tlai Khan Chief Minister Pulal do Omachuan Abangla Mizoram to Alozin Mek Pu Manohar Lal Qatar Union Minister Puwar Housing and Urban Affairs su Akoma Puwar Lama Mizoram Masona tu Thiltele Tenzol Peace City Chungchang te Asoi Pui Chief Minister here New Delhi a Pu Manohar Lal Qatar in Alosoi Pui to Thin Dazo Lui Pump Storage Project Chungchang te Puwar Evacuation Line Mizoram in Amamo Beldante RDSS Noya Malak Mekte Rooftop Solar Installation Lama Malak Mate Asoi Puya Encol Ministry Noya Zaa Som Chu GBS Manga Mizorama Malak na Kalpui Turin Alongen Bob Chief Minister Hian MOHUA Atanga Tenzol Peace City din natur Bultan na Master Plan tho natur apek awangin lom thu asila tuang taka malak na akal thu alo sila Union Minister Hian Chief Minister Thil Thlen te hi athei anga alo bo zui tur thu asoi ane Chief Minister he Pu F Roding Liana Puwar Minister Chuan Troyo mane Nimin May ni Somni Pakua Sang ni Somni Puruk Khan Agriculture Minister Pu PC Vanarwa Tatsuan National Conference on Agriculture for Kharif Campaign New Delhi Anaya Thu Asoi National Conference for Kharif Campaign hi India Rama Agriculture Conference poimo tak ni in Central Sarkara Agriculture Minister le official poimo tak baka state sang minister tele official te antel ani Agriculture Minister Pu PC Vanarwa Tatsuan Mizoram Tangram anga chuan afur athala zo thei fe kong all weather farm road nei apoimo zia soya India machaka arwa tui atama wangin kun thok tu ten an huan ram pan natur kalkong tha anmo le a kalkong thasok an nei theinan Central Sarkar tho puya som Minister chuan ruwa tui kho na tu tui jem lian zok le thazok te po Mizoram in amamo thu soya Price Support Scheme Noya Bethliang Chosi le ni hoite leitan ani tur thu te soin Central Sarkar ho tu te hena lom thu soibok Minister Chuan Mizoram District Thar Pathum awam ta ka wangin KVK Thar Pathum mamo bel ani thu te soin KVK Thar din na tur proposal po thelu ani to a approval achwa wat theinan Central Sarkar tan puina angen ngal bok Mizoram chu India ram mundang phailam te anglo takin tangram leilung le boruak dai nom tak nei ani awangin Central Scheme te po kanram leilung milati dangnam theini se ti in rotna athlena farmer ten ma anlo son zel theinan Central Sarkar chu theitop chu atho pui ain huam thu asoi Conference a hian fur thlai chindan tur Kharif season le akai noi sang te soi kho ani a fertilizer man film ko tu ziate natural farming ngai poimo atu ziate le India ramin ramdang atanga edible oil alak lu titlem tura oil seeds lama ton lak atu ziate an soi ani Conference a hian Agriculture and Farmers Welfare Department atangin Pulal nun Hluwa Additional Secretary Pu Biram nun Sanga Additional Director le Pu Simon Rosang le na Deputy Director ten Minister hi an Troyo mani Nimin Khan Positive Women Network of Mizoram PWNM Chuan HIVH Wanga Boral te shia ring na hun International H Candlelight Memorial Service Mission Veng Thang Kokshan Golden Jubilee Hall an manga Minister Pilarin Pui Health and Family Welfare Department Chuan Khwalen ni in hun aman Pui Minister Chuan Positive Women Network of Mizoram te HIVH Wanga Harsat na tok te Chanpui Tura an chu alom ati thu soin HIVH Wanga Boral to te chu share ring an ni thu soya Harsat na tok mek te po an lungai na le mang an na share sak an ni thu soin damdoi le e tu thazok an nei zel thein tura theitop chho zel turin kalkhom te acha bok ani
Dr. Jane Ralte Project Director M6 po in thu soin kalkhom te chu tho ho puya soma Koshan 10 PWNM te an support latawanga lom thu soin tun ai na sazoka HIV laka inven na le in en kol na lama na sazoka injirtina kan nei ailatul thu asoibok kalkhom na khura hian mi pani ne na choi mo na hlan ania Dr. Lerem Pui Head of Department ICTC chu HIV positive ta na atho na sat awang le Mizorama quality HIV testing ti ani theinana amala na wanga hlan ania pakhat hi pujon thansanga project director Samaritan Society ni in drug addict le HIV positive tan ahun pumpe a atho that em awanga hlan ani Mizoram chunga Koshan po sang NGO IO te PWNM member le client te hun manna hian antel ani Mizoram Law Sub General Dr. Vijay Kumar Singh PVSM AVSM UISM retired chuan post matric scheduled tribe scholarship scheme noya ham thatna dongtu zirlai chu Durbar Hall Lok Bhawana akom hein kom hona hi janjatiya garima utsav sani somni puruk noya Birsa Lives in New Bharat Week kaltanga buat sai ani Lasab General Dr. Vijay Kumar Singh chuan post matric tribal scholarship scheme chungchanga zilaiten langtlang taka anton shet le harsat na tote anena anthlen chu lom ati thu soin scholarship chu sumle paya in puina mai ni lo mo phuna kengtel ani thu soya sarkar lai puin tribal te mason nan thei top achwa thu soin zilaite tu tribal scholarship le scheme dangte midangte shri a thedar tu ambassador ni tum turen afuya tribal te zirna chu sanan school tak Eklavia Model Residential School Jawahar Navodaya Vidyalaya le Kendriya Vidyalaya te chhortangkai atu thu soibok Lasap chuan tribal mi huai sen Bhagwan Mirsa Munda chanchin enton tlak tak te ta langin mizote poin hetiang anga tribal mi huai sen la tak lalnu ro puili ani pasal tha khuang cherale adang te kan nei thu asoya ram in nga na zirlai te chu Digital India mala na nga poimo ale khaphek man ti tlem turin acha scholarship chuan kentel ani thu soin lekhazir taimak enton tlak takanun le exam tura thataka in po achate chungkwa state le ramda poimo tebaka midang puidunar putte akentel thu soibok zirlai te chuan post matric scheduled tribe scholarship scheme siam2 sarkar chunga lom thu soin abi takin chung ko har sale thingtlanga cheng tan atang kai le sual thu an soya anton shiat le har sana nei te soi chwa theina hun thatak siam saktu la sap chunga lom thu an soi boka scholarship chuan result thatak nei tura mo phuna apek mai ba ka sarkar scheme duan ta chu mi pui ham that atur ani ti an shiat chen le sual thu an soi ani la sap ne na zilaten har sana an then zinga hian a hun taka scholarship alu thin lo chuan admission fee zilai bulei na le Tudanga Hasana Athen Tute, Zina Sian So Sang Zela Scholarship Pung Verse and Tute, online application Olsam Le, Rangzok Baka Adarle, bank account Hunzoma, Hasana Tote and Thena, Scholarship Big Boy Puinatur Helpdesk Bank Branch Zongzonga Da and Tute, Tribal Zilai ST Scholarship Dong Tate, My and Loknan, Awareness Campaign Nasazoka Netra, Anti Tute Baka, Form Submit Laya, Senso Omte, Di Bawemo, Di Tlem Nise and Tute and Tlen Ane. He huna hen Dr. Sila Donglena Secretary Mizoram Scholarship Board MSB chuan in lom na thu asoya pu Joseph L Haunar Under Secretary MSB ne na tangin post matric scheduled tribe scholarship scheme chungchang ngai thak ani a program zo nu hian la sap thuro nangin zilaten le kapheka an ngai mo zong te ziakin an thlen ani Miniko Conference Hall Ministry of Power le Ministry of Housing and Urban Affairs Changtu Union Minister Sri Manohar Lal Kaishuayen State Review Meeting of Power and Housing and Urban Affairs Mizoram nei ani he meeting a NUDNPA Minister Pu K Sabdang le PNE Minister Pu F Roding Lenaten Antel Puya Urban Development and Poverty Alleviation Department le Power and Electricity Department athok tu te he huna hian antel bok ani Union Minister Sri Manohar Lal chuan kolpatha man khon chungchanga arsana omta chu zir chianga man kim taka khon chu ani theinan atulanga mala turin Power and Electricity Department athok tu te chu acha smart meter vo konga sarkar building le sumdon na hun lian atanga kalpui tran apoimo thule kolpatha man thataka khon chu ani theinan prepaid kalpuina security deposit kalpui tel apoimo thu asoi
Union Minister chuan Kolpatha chu ram sona tura man no poimo tak ani angin Kolpatha ren chem thiam le siam chhuana konga ro man na tha nei atul thu ata langa nizung manga Kolpatha siam chhu chu ward de turen power and electricity department na ho tu te chu acha Mizoram lui pathum tlong tui vai le chim tui puya hydroelectric power plant siam tura ro man na kalpui dan tur po PNE Minister pu F Roding lenanen Delhi a soizui pui atum thu ata lang bok ani Sri Manohar Lal chuan UDNPA le PNE Department thok tu te akom zo hian thuthar theda tu te akoma Swachh Bharat Mission SBM kumsom kalpui ani to thule chumi chung chuan Mizoram chuan open defecation free mai pi lama ODF din hun alwa mek thuta langin bolhlo song bol konga so ka mala na kalpui dan tu te soi ho ani thu asoya khopui von fai bolhlo thlia shan le final le thiang himna konga son na athen sel theinan sarkar lai pui atangin pui anin huam reng thu asoi ani he thut khoma hen Mizoram Kolpatha din mun soi ho ni in Mizoram chunga smart meter vo to zat hi bituk zat atangin za zela som pare zo fel to ani a Revamped Distribution Sector Scheme RDSS noya State Grid ti chakna kalpui mek ani thu ta lan ani a chung halak na chuan smart meter vo tura bituk zat noi ni singkwa sang ni somre pakhat singa sang ni zare somre puruk smart meters vo to ni in za som pare point bial pakhat na tho zo ani to thu te prepaid meter conversion program bultan nan PNE Department Office atang malak ani thu te ta lan ani a standard operating procedure SOP po ti fail trap ani to thu le hemin hu hian prepaid mang masa apiang tan za apani rebate pek tel ani tu thu ta lan ani Nimin nisomni pakwa thanga sang nisomni puruk tlai khan Chief Minister Pulal do Omachwan Office Joshua Van UFC flyweight champion lai Mizoram to lojin zu thingpui a inpui Chief Minister Hen Joshua Van hi Mizoram aron to awanga lom thu shilin a hlotlin na aro pui chuan Mizo thalai te na satakin a fui thu asoi Mizoram a cham chunga hun nuam tak mang turin du sakna a hlan ngala Joshua Van po in thu toy soin Mizo mi puiten UFC champion in na ya lawin ngai ro Mizoram hi karam anga kangai ka unaw te anga ka en in neti in hun chep ta kara in huna hun abwa se sak awangin Chief Minister ne na hian lom thu asoi ani Chief Minister hi Pulang hing lawamar Sports Minister le Lieutenant Colonel Clement Lalming thanga MLA ten and Troy Omani Zanin Dariata Misma Fight Night 2 Burmese American fighter hian special guest ni chungin aman puyang Misma Fight Night hi Adeng Trauma Indoor Stadium Mual puya nei anidona fight munom tak pali en tur omdon Joshua Van mu tur omdon boka Fight Night en man hi cheng zathum choni The fearless Minglem and Pek fighter hian MMA a professional fight voi som pakwa machon to in voi som pasari ne na achanga voi kwa akhing pui knock out to in voi ni atlo mani CK Hyundai chuan customer te ta na ol samjok nan le service chazok kan pek theinan New Champaya Rural Sales Outlet le Service Center kan thong ta e That girl is a runner she was born to get away Hyundai motor model shang ahuna han en le thein kan kola aizol nen man inang ringin kan pe thei boke I should have seen it coming through the years left in the dust But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Nisomni pakwa thanga san nisomni purukhan State Transport Authority STA Mizoram chuan thuchwa siamin Mizoram chunga passenger phurchi li thaya chuang thinten sarkar approve red dik tak an chaw thena atana duan Mizo taxi mobile app chu pay fel ani ta ti an talang STA chuan sarkar du dan angin aizol khopui chunga bultan phot tur ani anga ata tolen district danga po kalpui chho zel tumani aizol khopui chunga hian Mizo taxi app hi July ni khat san somni puruk atanga man tan turani chu wangin aizol khopui chunga service life 4-wheeler taxi te 2-wheeler taxi le auto rickshaw zongzong ta chu June sane somni puruk chungin Mizo taxi office DTOLA office noi transport complex chartlanga registration tifel vectura ngin le shetir anni anti June sane somni puruk chunga in register tan registration fee hi kumkhata cheng zaruk
Parmont acheng somnga ani tur thu ta langin STH1 hemi hnulama in register ta chu cheng sangkhat anpek angai tu angti in Mizo taxi application hi Play Store App Store a download thei turin da fel ani to ti antalang Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC General Secretary Pu R Vanalven chuan kumsani somni pariata Congress Party an sarkar chuan aizola za asomriat in mani puala in anne theinan ma anlak don thu asoi Pu R Vanalven chuan Nimin Khan Congress Bhavana political session a thu asoya pathian le mi puizara kumsani somni pariata kan sarkar chuan aizol khopuya za a somriatin mani pual che na tur in an ne cheu the na turin ma kan la dona chung ko pakhat LSC nei theizat po bithlia kan tum ati Mizoram Universal Healthcare Scheme chu MNF sarkar laia mi nen tekhin lawin kumsani sompali atanga sani sompariat chunga Congress sarkar laia mi nen khakhin turin Pu R Vanalven chuan mi pui acha healthcare mani inject lu du silawa midang inject lu turati renga athatna fakreng ai chuan kam minister le MLA hi inject lu ro se atia Congress sarkar lain healthcare inject lu man cheng zanga cheng zasari somnga le cheng sangkhat ani lain damdoi in zonga bil le theivek ani thu asoi MPCC General Secretary chuan Mizoram sarkarin tui al thayat chia alak chu ti top an phut thu asoya mi puire thei MM laya an party office tur cheng noi sang chuanga an leini asoi hi mi puiza lo na ani kumhni ve sarkar chau hian engtim nge khol po an khol man ati India rama Christian te mang ang out thoma wangin Congress Party an thole don ni asoin Mizoram hi abul intran na turani ang atibok MNF Vice President Pula Chandamaral te MLA chuan Nimin Khan Lungkol Community Hall a Rangtur Zo East Block MNF Conference aman puina thu soin MNF sarkar laya sarkar school ni tura anti to ZPM sarkarin anti le tak lo te chu MNF an sarkar le chuan din hun sang zo ka anda don thu soi Pula Chandamaral te chuan MNF sarkar liamta a sikul za somre chu sarkara an senglu provincialized thu asoya ZPM sarkarin kumhni le achan ve chung zirchian nan hun kan mang anti a sikul za somre zinga somnga pakhat chau provincialized atanan pom riru na takin sikul za somhni pakwa ta chu din hun hniam zo ka an le ti le ani heng sikul an pom tak lo te hi kan sarkar le khuna din hun sang zo ka kan lo da to angin malak zui kan tum le ngalang ati Indian Air Force IAF nena leng puiram pek chungchang Central Bureau of Investigation CBI in an chui tran thu soin Pula Chandamaral te chuan tun sarkar ho tu te hi an mutui lo tran mai the CBI ten leng pui scam chui turin document an la khom mek ani atia unati loan ekta mol le MZP te malak na in ZPM chung ko boruak ang hong hle ni in asoi United States le Iran chuan in ka hai po saya Strait of Hormuz along kaltang tu te laka khwa khirna siam hi an remti ni a report ani ma se in rem na siam hi US President Donald Trump an alapom puilo ti talan ani bok ram pani te hian in ka hai chu ni somrup po saya Hormuz Strait along po dan pa ngai anga kaltlang tir an remti ani ni somthum chungin Iran in tui hnuaya mine akam te chu athian fayanga US Navy ten Iran port andan sakpo ti top an remti ani hemi chung hian Iran nuclear program chungchanga in share thiam lo na an nei te chingfel tura in biak na nei chunzom turin anti ani in rem na siam hi US te Iran suai tu den an pum ve ve ani chuan February ni somni pariata indona athlen nu a boruak mon a theina atana an mala na lian ber ani ang heti la hian Trump chuan ala pom pui lo ba ka Iran lampo in hemi chungchanga hian soi an la nei lo ma se US Vice President JD Vance chuan in rem na je fel ne che lo ma se anti fel nai to le ni in ninga ni zan khan soi Chanchin thai chia ti to ma in chanchin langsa zual ilo ngai thale ang u Nimin Klai Khan Chief Minister Pula do Omachuan Abangla Mizoram to alo zin mek Pu Manohar Lal Khatar Union Minister Power Housing and Urban Affairs su akoma Power lama Mizoram masona tu thil tele Thenzol Peace City chungchang te asoi pui Nimin May ni somni pakwa sang ni somni Purukhan Agriculture Minister Pu PC Vanarwa Tatsuan National Conference on Agriculture for Kharif Campaign New Delhi anaya thu asoi
Nimin Khan Positive Women Network of Mizoram PWNM chuan HIV/AIDS wanga boral te hriat reng na hun International AIDS Candlelight Memorial Service chu mission veng thlang ko san Golden Jubilee Hall an manga Minister Pilarin Pui Health and Family Welfare Department chuan khwalen ni in hun aman pui Khatizong kha chanchin thar kan ngai thak thei te ani a chanchin thar kan ngai thak zo tak te kha CCN YouTube channel a enle thei ani